We're getting me the false rove is Jack Páirc on the gCeilteach and Joe. I got her get it. Agus muidig dúil leis an cluiche Ceathrú canis faoi fiche an olú idir deire agus Tír Eoghain. So nóna ínta jazz an seo a got her get it agus na firne ag generate the eye a hóirt ar a chéile. Agus an oi deire mar réin the cutchinde ag teachtas teach hing an cluiche Ceathrú canis seo an nach glór imri an seo ón da erin agus Ceannais na acu ar a chéile. Tír Eoghain an oi agus iad géirí críomh olú agus críomh na haireann a cousins an seo an nach a got her get it. Agus gacród ar an lína mar sin den da erin agus iad géirí áte cinú in snaclahí lechanis an seo a Google olú an seo an nach. Mar sin de tuaim muid spléicú ar na firne a bheits a gáil in archa a chéile agus deire ar dús Páirc a tá animnithe ag Damien Mac ar líon. Tá sín Jack McCloy ó chlach níl mar chul Páirc is líon lean cool Ruí smó Pádraig Harn agus an oi captain na firne agus golóir ráte faoi Finn McEldowney ó chlach níl golóir buinte aige mar captain leis na minar agus fásta tafod dochreid de aige lena club slach níl. Cahar Spears agus é aitheanta mar rinne duna himróí óga is fear a gahar gire I gire fásta agus tíb leisin a tá Luke Grant a tá gimmert fíorháid ag ifir a sé do gire imléine. A Larna Páirc tá ládrach dochreid de ag deire fásta idir Tommy Rogers agus Cahal McCaig agus Neart Tahi ag a virgin leis na colletí agus leis an chundé chamáid. In san lína láthosaí chun súla má fásta fáinne ifir dó dhéag Johnny Magocin éisin a bhí mar imróir na bliana fiche cahar ins na minar agus a gimmertíntaach am líana fásta agus in san lína láthosaí is Conall Higgins agus Ger Dillon atá ag gimmert an féil is fear im líana le deire. Tír Eoghain ar nói agus Paul Devlin agus an críomh seo buinte agus in an airí agus iad teacht agus géirí sinna chosin agus a gáil céim níos fuide in san cumir sam líana. Tá Oisín Watson mar chud bair acusin in san líana lean chuil Sean Broderick, Luke Neeson ón chóra críoch ar Emil na Carnaga agus tíb leisin tá Michael McNamee ó Loch Vic Ruaidh. Tá Luas Dochreiste ag Jimmy Concannon ag cathú gansaí ifir a cuaig agus ládracht ag Conor Devlin ag ifir a sé agus Brian Gallagher tá golóir buinte agus an faois len a cholaiste chomáid. Agus a Larna Páirc imróir sinseir agus ar a fáinneal tá Conor O'Neill ón Dónach mór agus fear a bhí go mór an tosaí agus é gimmert leis an air an faoi fiche am líana. In sa lína lean tosaí Leo Hughes atá Luas Dochreiste aige cathú gansaí ifir a híon déag chun í súla far a honne far rún ganan agus in san dá cháineal Peter Colton agus Shane McDermott. Shane McDermott ach go hairithe ó Aragall Céarn éisin an níoscare is táchtaí agus is contartí atá ag Tír Eoghain ar an seo imléana. Mar sin de golóir taithí ag an dá ar an agus golóir buinte ag na gasraí seo leis na minar, leis na colletí agus fásta ag level faoi fiche agus iad géirí a rísteile an chuidir fear a ail ar a chéile agus na cósanna Béal Doris iad ré le golan archa a chéile an seo I gahar gire an acht. Dach sola churmuid tús leis an chluiche seo an acht. Bei bommate cúnas an seo ag gahar gire agus muid ag smuintú ar bhean a rinne cheachníhil mar chótealaí mar ibrí Jonah fad síl le chuman gire trasna an seo ag gahar gire. Agus be muid deanú cibhne arthaí agus góin muid cóhrón lin a dearlach agus muir seiciise agus an cuman géalach bailíonn seo le chéile an seo ag gahar gire an acht. Mar sin deis ag Paul Devlin far bhaile na móna ordaithe agus tróirithe dearnathe a thuirt an seo agus mar a ggéine ní Damien McAlean agus an bhirt sean aithne acu ar a chéile ar a tíomh lína agus iad ag baitail lena chéile is na cluiche lechanis agus cluiche canis ag riomh óin. Agus mar sin de stoppa muid mar sin le haid óran na bhíon agus mar a dúirt mé an sin bommate cúnas agus muid ag cibhnú mar sin ar Joanne Ferry an seo an nacht agus muid bailithe a bach na gCeilteach an seo ag gahar gire. Committee member and Barrett Tráchtaire. Agus dhéisté an goró sí hían.
Soccer headjanta an seo mar sin a gahar gare agus ar nó Conall go bra híos fuin an seo jazz greenware agus muidir teachtas te agus green sin in golí an seo ar chúl tíbhógaí an seo a gahar gare agus na silse lásta an rí sin a bra láidir agus sin ag séadú is te is rá is táithe go ra lárna chatra an seo in san Conall ar dheis a gahar gare agus a gcónaí céann sé go bhfuil spotta sé nó áit ar an stúa ar an tíbhile den farcan sin tá milliis thucail a rá ó hiú na hiireachtaí fuinte an dá champa ardila a faúda sin in san chéile agus simú golóir ard scóir na fáite ag deire ach a hairithe ag teachtas te ag an cluiche Ceathrú cena seo ná dearmid gur scórail siad cúil agus fiche in éan fermanna agus bhu a fáte ácasan in san commartas in na grúpaí ag teachtas te an seo Tyrone agus colorla Janu acu agus éidir críicnú in san tríthúáid in san grúpa búilte ag an chawan bua in éan an dún ach chaid sin amach an éan ardhatha mar sin de thugur rá ghfuil an fórm níos fearr le deire ag teachtas te agus golóir ag súil go mé deir abalta chur leis an cúr éireacht faoi dhíos a bhí ionta ag na gasraí seo ag level na minar agus Tyrone I géirí an críomh a chosint mas féidir. An réiteoir a bheits amon cuasaí an seo an nacht Mark Dorian ó chun na ngáil agus na muir inde McFeely. Margaret Farley ón chawan ag codú leis ar a tíbhile den farc fásta. Agus Conall O'Neill an dónach mór híanaan é golasте a lárna Páirce. Agus Bertol War a glemnú an ardgus buile láidir an sin agus sin tógaí calma céag agus ag mothú an ceann sin. Agus well, léirid céag a bhí an Bertol Rockdale is te an sin ag fearr gire sínse agus i teach de maithas níos measa tá méid deanú. Agus buile láidir tógaí ag lua agus an caiithús te deanta. Agus tíar rudna goil tú a géirí. Na duine den himróí is fearr Tommy Rogers go leis go na tá sínse ar a talú. Fearr Kilrea agus ag mothú an ceann sin in san grim go hairithe. Tugann sé déisteach ar ón agus tá méid deanna go mé an cic sír ag deire an seo. Éireach Ceathrú is te, Ceathrú tras an 15. Turlamal dún agus é I golas teachan sin. Is cibhid ag spás mar an stúa. Cumann na maithas a Richard Rogers é abalta leanún seráid. Tyrone agus iad bra agrithe. Tras an 15 agus sin Ceathrú is tí cibhid an lína medar is fí. There is an chéad ionsaí deanta ag Cahar Spears. Luas dá creidte ag Spears ach an live seil an éirí sin a ligan sias. There ag teach do rás go Johnny McGuckin. Farm an Gliana. Deanta go mai aige an chuid is fearr ail Conall Sheehy. Go leis agus u fannach leis. A chuair steile rás go lárna Páirce áitfuil blian McDaid. Is rubbug de Luas níos fearr. Conall Higgins in é bailtha dhéanú amach agus neis an ruthar ag teach ón scíhan. Higgins in é leanún seráid. An cosint go mai ag Tyrone a lethar na huairde. Agus deir arás de lár Baire glóir spáis inis ar a tíbhile ag Tommy Rogers. Sheehy a chibhid, deanta go mai agus na cosa agus é slán golóir. Rogers ag tiitman sin agus beidir go fáil ag mothú an buile sin a fuair sin níos luithe. Deis mar sin ag Cathal McCaig. Tyrone bra fáignach. Sásta síos te. Agus iarú ar gheire na tíbhna imirt. Deanta go mai agus an céad éireach seolta is te agus an éireach sin ó thuist na broige. Sin sin maith agus an céad ceann ar fórí. Ag deire simú golóir. Sin Watson an réamh aige go fada leis go lárna Páirce. Sin buinte Sheehy a gol fan Hanne agus Donaghy an Verchaku. Agus Donaghy cinnta sláfa chuir éis ar a talú Johnny McGuckin a géirí go ráid leis go gasta agus be tála Leo Hughes. Agus é géalú amachas an ceann sin agus well éra nar ó fálar bí deanta agus is cinse síl an réiteoir Mark Dorian nar imime sé amachas a bhela agus mar sin tóirí sé Deis ínta siimplí de Jared Dillon teach an tosaí agus an céad scór ail de gheire. Hughes fearr chun ganan agus éigean bí sílam gur chláirní sé an sin
Agus cuma Jardil farwali na screena. Díar Chantossi na chúl. Gísin. Did she call larger a goni into the Cluiche. Dylan on the direction. Shortest ja. Agus an kid score machine. Fáilte ag Jardil. Agus ag dere. Agus Watson a reached. Cluiche shocked. Homlan gyti tíf wain an Páirc ag Tír Eoghain agus Rennie and Watson gonna tíf sin. Trúmal doing a giri an Argent sin. Brisú fáilte ag dere. Agus Jardil a reached tacht. Taki activus tí dá. Agus blin McDeed. Stop Curha leis. Ag Tír Eoghain. Rashrish Tommy Rogers ní Rochelle bí ag Tír Eoghain go dtí seo. Deire Chantossi ó hiú Shelf na leithreide. Bogí go maiid hart fan stú acu. Rash go lár baire. Agus an Green sin buíhas na dí teach amach. Agus teas a thuirt stúin an seo i Páirc na gCeilteach. Pas jazz tíbas tí. Tír Eoghain géirí brúach ar and the Donahue gobar the stop her Luke Grant. Higgins Jana Gamoy agus an taki up there yesh. Agus an ear sin shortest ja. Garna Kionner 4-8 or even the live yesha. Ig did it. Jacker galore. Kiddo Womache. Instant Clehe. And Sheller for big Chiro and Kaji Shaw. Agus score a wine. Ig did it. Watson. Say Giri Ray Isle. Agus Sheller of Isle Larna Parker. Agus Tugger Rash to reach Ella. Dugger. Agus fi Lewis and Clehe Vera. Will plan Aladi or Hiron. Agus Sheller of Isle and kick him up. Silche Lasta and Chop the back na gCeilteach. Bishop the year ball. Agus Sheller for reached. There chat freeze and Lar. Leg Tommy Rogers. Agus Mega. Flag and a an Arje. Cody Rocks. Luke. Michelle. There the Abelte. Spray Hart. Sharon Ciasja. Conor O'Neill. Kevin the Letter Jenish. Lewis níos far leis agus Cahar Spears for Wahar Fielte. Goal on Talavan Chin. Roada Jer Ray Chorl, Cousintori Hero and Brassasta for the Shin. Michael McNamee, Shasu and Arja. Spears are Talu. McNamee, Giri Gullerai Lesh. Agus Annoy. Bin Kundaradi Stoihe as Massa. A Chern Fruster has a Rimrory. Is he the Giri Gullerai La Cursi. Spears Gorty Hands and Kevlin Chin. Score Lesh the Yee. Grishella Tír Eoghain agus well na ceanna siatá acu é sé teasú an Arja agus teacht agus Sheller File Rainey's far a thuirt do Watson Lewis and Clehe agus go leor taithí ag Watson go hairithe leis na galastí agus é gimmers go maiid leis an nóí na Gordon Vicrury in Murray Larna Park agus a Giri Sacrathe Janu agus Dini Alano Chinish. There the machine there. Agus Bowie into Aqua Nid for Mana. Hide shit him up, and the Cullion wine. Nid doing out Marlins and Clehe, and some three Clehe, and some Grupa. Galoric Sewell. Michel Prabhu Rash to reach and knocked Watson. Gongamah has got Fada Lesh, because Rachel Brunton as a rash. The Gera. Chiron Extracle, Ian Shell of Islands and Clehe, Cody Rocks. Score splash ag Chantossi. Mal Galorens and Togailama, Roy Small and Ish. Agus an Lewis a goni ag teacht on tíf sin den Páirc. Agus iad brisú is ja an Ish san Lar. Ruhur Janta. Rinne today a Conall. Agus go gotí tíf na live a chléid den Páirc. Tuair Gerald Dernal. Janta go maiid Dylan chun Sheller a Conall. Taki achton ó Kevin Hargan. Higgins. Ristella. Rogers ag teacht. Ón Lar. Teacher Ashka Hargan. Tír Eoghain agus iad agrathe go maiid. It's gone Jesher be a hodge. Dun Jake teacht or Ruher Friedge. Gan muinte Janta or Higgins. Buntash to Fáilte. Agus Sear le torch fui agus sin Schultes ja. Agus Hara Trasnan. Agus scoring to Fáilte ag Gerald ne. Bhí buntaiste agus Sear
Fáilte acu agus Jerry le Cody Rocks agus é crunne scór na clú agus an darna scór mar sin fáilte ag deire. He'll have better Cion Gurage níos fearr do híróin rinne sin go lár Baire é fad isteach sin agus buinte ríiste ag Tommy Rogers. Deire ar an ansaí ríist. Rogers go fáil sínte agus a grimme chur isteachar agus an buile sin a fuair sé dír tús an cluiche chur isteach go mór ar. Agus fearr a bhain Granamá star an fihe 3. Agus níl sagam ní dálam go bheith sé híon abalta go rai. Ní muir leis ag teach isteach fan a honne. Idir an dálinn. Comardí seige go fáil a gáil. Agus cíhíonn Hargan de gneach a siúd. A ruthirínta teanta níirí seo ag Spears. Pas ailínta isteach go Grant. Grant rachtal isteach ag Gifre hen sin. Agus an kicksír Malta isteach aige agus fáilte. Is trúrastí Hartar. Lór obair ag Tyrone a bheit chur isteach an sin. Agus an réiteoir ragur ó Uladh chur isteach go míid leatha. Agus te seala ag deire idir an dálinn. Rogers. Agus é gurí sinna híú amach mas féidir. Ach mas é a grimme chur isteachar. Is sé deagar ar lam Juraita me Janu. Idir an dálinn Ger Dillon. Master Forrest aige. Sin crídni heige slachtar aige. Har an trasnan. Darna cin fáilte aige. Insan cluiche. Plan níos fardí ar híróin. Gurí sin a chur a bhaim. Tráchtaire chuma. Tír Eoghain agus a brisú má. Go fáil stanta go leor ag Janu sin. Plódaí Tír Eoghain den Páirc. Agus a gurí é bhaintún brisú deanta go mhaith ag sihí teachta má leis. Ruthirínta deanta ag Conall an tosaí. An é an céad scór do híróin ó Jimmy Conall an scór. Ó Conall teach an tosaí brisú fáilte. Ó Conall sihí agus an luas atá ag Jimmy Conall far ard bó. Agus sin le feicáid crídna heige slachtar aige. Agus chuann sé Tyrone ar chláir na scór an seo. McCloy ag tuairt na tróirithe an dá lámh an airde. Agus go fada go lár Páirc a buint sé ríist agus tuairm dún ag Jack Fried fearr na Cluiche. Leis spragu níos fearr ag Tyrone. Conor Devlin captain na Fernne. Agus is spáisian in san lár Baire Leo Hughes. Hughes ag chontú. Buntáiste fáilte. Agus Conor O'Neill. Agus tucha sé ar aistil buntáiste. Fáil deanta agus Leo Hughes brisú Fried an sin. Agus beidir an iscúil Tyrone múscailte isteach. Higgin Kivlin seo. Agus Leo Hughes thugus an kicksíar seo. Ní hé. Sásta léithróide thuirt an níos gure sé McDermott ag teacht. Agus McDermott Críhil a Hamilton nuas agus é gimmert le na scol. Níomh Ciarain in Mhaile Gálaí agus é ag buint Craobh Bé na Gálaistí. Agus an cinn seo díreach a scór na chúl a cai sé an gí seo hóis agus ag séidiú istethe go chorneol. Sin búilte go hard aige. Agus na muir a gankar agus a civid an cinn sin agus é gáil ar fóraín cé cinn ar fóraín ag Tyrone agus ag sé McDermott. Agus cinnte sin céiríireacht ag sé McDermott in san cluiche. Bé sin a civid go géar an seo. Cluiche go mhaith ag deire den cic amá. Agus buinte go mhaith a lár na Páirc an sin ó Cody Rocks. Den darna híirí ag fáil na láhar an cinn sin. Fáil tá méid deanú tíbhastí an réiteoir rá le go raid a cuasaí. Conall Higgins a ggóil chun talú an sin. Tugann sé am de chuir a Ceathrú isteach. É chuir go dtí an tíbheile agus mar sin roi smó. Agus Tyrone arís sásta sí ar chúl an 15. Agus bheith cibhid hart fan stúa sin ach an contar sé fad ag teacht an tíb seo den Páirc agus deireg brisú Fried Grant. Láh seall agus pásaid ínta isteach Johnny McGuckin agus McGuckin bhfuil sin tóiste go mhaith aige. Tá agus Evan agus Har trasnan an scór an sin ag Johnny McGuckin Ilan Fiar géir ar fad agus na muir a gankar agus Aston Brad sin a hardú agus an scór ó McGuckin agus idir flé ínta níos tíon sin ó gure Tyrone ríist ag teachtaí Tír Eoghain den Páirc agus na faithí gurí an airde ag sung sa grimman sin na cíag tiontach an éirí sin Conor O'Neill gurí Dermot am sé tíbhastí. Well, simul galore gur Macaldarni atá feic go suas.
Agus a go leis achanach ar a Páirc, Conall Devlin ag chunta mahas. Agus Conall O'Neill ag smuinte faduda, agus fagi sé an iarach seo, go Jimmy Concannon ar eist, agus níorach sin. Agus Mio an leis, sinna go am ar fór Concannon. Dinne dimróí hiróin, is sumta sí, in go bhomate. Iad ag brúsús ar a kickamá, Ceathrú, agus Birchlar Páirc a fagan sé. Birch Kinnell Sear ag deire stíon sin. Agus Conall O'Neill leis híon trúr hard timpeall air, sin curtha má díire, agus buinte ag tíróin agus Donahí mór lár na Páirca. É bucí níos fearr ag tíróin, Concannon agus ag cionnta, drá láimse, fáilte ráisteige, agus an takeíocht ón chéile, chlub lár Páirca, Conall Devlin, Dermot a gola go talú McEldarney gola seá, agus Birch an taco leis. Agus well, McDermott ag teacht amach agus gurí scíile le sin. Agus níos tíróin a brúiste. Well, mas rud é gurú kicksíir tiltte ag McDermott bhí go cinse ag deire ag teacht amach an sin. McDermott ag fáil an cinniú sin ón réiteoir, buile láidir lár na Páirca. Agus tíróin an eisiau líos deathir. Curtha amach ar chlé, actual Cody Rocks, Chunta is deathir yesh. Agus fáil trórtha ó Higgins, na dullar as go lár Baire, actual Luke Grant. Ristella, Jeshi deire, rudí agrú. Agus na leithreidí, Ibru, Fríd na láha. Agus Ristella go leor spásar ar a tíbhile, faoin seasta acu. Tíróin, cibhir a lár Baire. Pás galanta is deachan sin an Ger Dillon a feicú má Dillon. Leis an iarach seo, is deach ar eleg. Dillon agus an scór ó Ger Dillon. Doch réis de mór scór. Pás a bhí curtha is deachaige. Agus far bhaile na scríne, tá ag actual na cúil, agus críne hic a slachtúir aige. Ó Watson agus é ag géirí Concannon, agus Concannon ráhard fan a honne. Agus Dillon, Cluiche go leor, an Rocks, a hórtis te. Glór imróí trasna na Páirca ar a tíbhile ag deire. Tommy Rogers ar leistir ónaí ar éist. Deire mu sin de Ceir a chúlín han tosaí. Insan Cluiche, scór Ceannais sin a fuair, Ger Dillon. Mar scór an Cluiche go dtí seo, Higgins agus é ag taispint de Páirc an Ceannais gur bhhail leis an leithreid bheith curtha. Sin tíad rás go mogocian. Gus gaiitiróin imróí figusús teach Fríd agus deanta. Go mai acu sin, han sin a leo, curtha is teach lua an iari sin, Hig Peter Colton. Cosíochttar dói, Leo Hughes ag taco leis. Hughes ag zéir McDermott fáil go cinse tíbhas tíon sin. As McDermott a golará an iarach sin seoltas te, agus sábhailte. Agus na bhailte ag teach ar ais do bhaintáiste. Well a dhé. Hí mé go raibh na láha sprithe go réiteoir le rá go raibh fáil deanta tíbhas tí. Agus gan an darna iarach a hórtin sin de sé McDermott. Well, ní higamsa an cion sin ón réiteoir. Seanna feidir an dálinn ag deire lár na Páirca. Agus iad sásta rudí a bhfuilú. Rudí a ficú amá. Cahar Spears agus é duine den a réalta faoi dhíos. Far bhain Granham All-Star leis na minar an fiche trí. Páirc agus deanta go maithéige, teachtas te. Actual an takeíocht ar fáil. Agus Cathal McKeag. Agus is yesh a ríist. Actual an tionachar is mó acu. Sásta teacht ar ais go Mogocian. Géirí imróí a bhailú heige. Agus Ger Dillon. Conall O'Neill teacht amach. Cumartá dínta heidir a bhirt. Spásan sa lárnis, ag McDaid. Go fáile McDaid, pásínta tugas te. Agus well, hí mé ró Cahar Spears a smuinte faduda. Tugann sé an leithreid de Higgins. Rás go Mogocian. As well, cúg na gíthe agus takeín na gíthe ag tíróin. Deire an chuide smó agus sealamh dá réit dacuin san Cluiche. Iar a cúis na broige an úsáid. Agus sin sé má agus an tríú ceann ar fórí. Agus well, tá mé cinse go mé Paul Devlin. Agus Stephen O'Neill géirí beidir an cinniú sin an réiteoir aice le réist. Ag leathama agus iad a golasteach na seomar féistis.
Harry a Badger le Janu ag Devlin ar a tíb lína. Kevlin's buinte ag deire Lárna Páirc Uladh Ardas deachan sin agus Spears agus Craobh ag teach má agus sin buinte go mai aige. Agus an céad aim go isteach go leir ag Janu. Hé ach mar dóiríonn ará le bheith cuaramach go Donaghy. Spás an úsid go mai ag deire agus cosíocht dínta ó Haran. Deanta go mai an sealamh a chunne. Tyrone sáasta an spás an ghéalú hart fan 10 chuig a ríist. Ní fisan é an tactic is fearr in sa céad leat. Tá sé tuairt Páirc sealamh na léithreide de gheire. Nis Badger an tróir an tíb lína na brúma rubbag níos mó a gheire. Agus gan é a ghéalú Cody Rocks. A chur said deanta go McDíad agus arás go dtí an lár náis bhfuil Gocíonn. Gocíonn ar éist agus mar imróir minar na bliana an fihe cahar. Deir le Giri Tíróna oscailt. Srún ba fáignach agus well sama go leor. An sin Gocíonn agus é sásta go dtí an tíbhile den 10 chuig. An é a lachnú má iarracht agus iarracht Ardas deachan san néir. Sin a titim agus buinte go mai ag McCullough Giri teach má leis Birch agus trúr timpeall air. Béir Hiróin bheith fáigna agus cuaramach agus buinte ag Ger Dillon spás ag Dillon ag tuairt faoi clagan síos agus thar an trasnán ag Ger Dillon an scór an Ceathrú chun den cluiche fáilte ag Dillon agus é híon trí hinne an seo I bach na gCeilteach in nacht sé fuinte mar sin ag deire Conall ag Tyrone Jaim momente ar a chlog an seo ag ahar geire agus Tyrone a dribleid. Jack Galadger Conor Devlin buinte go mai heige agus é Giri rochú amachchas an gramú frustrachas as cosú agus chur hamán go Concannon scór amháin ag Concannon a Giri iirecht fuinte amsú agus deanta agus slachtúir agus go crin ag Concannon agus fuinte siimplí go leor ag Concannon agus spás agus meige agus é réalta bhain atá glónú an seo a Hiróin an nacht. Agus mar sin de chuintí 3 fuinte adrathú na leabhain RJ McCloy far halach níl cúl baire ínta faoi sig teach trí de gheire lár go dtí an arás go dtí an lár réist agus tarlach mal dúnig teach má faoi bhrú agus an cinniú sin a go le deire réist gúil an bra láidir an sin ó Conor Devlin agus é tógáil carta buí margheallar sin. Devlin, Master Kinche, Roshi sin Gúlan ar Gúlan, ní Doirlam, a Ger an réiteoir. Stop míid lecha churtha. Agus Devlin a Giri, mar chaptain daoine eile sprág ó thar timpeall air. Agus imreoir a gcónaí a imrí an an líne. Agus a Giri, an gelí a chur síos an seo go míid lecha, agus Luke Grant, Sínte. Réiteoir a Giri, go fáil, imreoir a scarú na chéile, Johnny McGuckin. Agus é Giri focail sa clús a bheith agat a méid Janu le Conor Devlin. Conor Devlin mac le fé ar nói. An láidsreacht a bhí ag gahar, tá sé go mac gan Ian Iris. Agus Tommy Rogers, sima go leor an gcóirtú. Grimme sin a bhí aige an gur sé astá agus é Giri cinn seo thógáil an talú. Agus an iireach seo is deach ag an grí búilte go hard aige net sé fada go leor agus caiith Tyrone díleá leis agus buinte agus tógad an talú an sin nach na mí Giri go rá leis go gasta cai sé bheith cuaran má choláid Giri gadaíocht a dhéanamh tíí an sin agus Devlin Chumman an tosaí teanta go mai ag Devlin teantú má leis an léithreid agus éanta Donaghy tíbhtí Donaghy is gé McDermott amsú rá léithreid is tetheige agus an cúlbair McCloy ag teach amach McDermott a gléimnú is tetheige agus kick siar as McDermott ag maithú sin bhád níos mó na McCloy as well rudí Giri teasaí híos ar a tíomh líne Paul Devlin ar a tíomh eile an Páirc agus é gáil ar deirí is cosú
agus níl Maggie Farley glaco le híon rud. Agus well frustal husar a tíomhlína. Agus Farley golastea agus well rudí sacra híon ish. McDermott ag maithú sin níos mó na Chloe mór láidir na hanna go má. An Coolwaire agus é glaco far léithróid is ahan rud an sin. Agus well McDermott Nes na níos gras mó bhí Tyrone for sé dá ceart in san cléin iad an condaí an dún. Agus in san cléin dearna cool in iad nard watha. An gúlin atá currastás cosó. Agus na réna ag Tyrone an vinse. Simú glór Rory McCullough far bhí gimmert le sin ar an faoi fihe na nuirí nachhfuil sé hían. Abalta heige an acht agus é gortaithe mar sin builad a hírón na cuil sé an ní den Quinn Page duine le teachtas te. Méle feicáid an McDermott Abalta gáil deir ag brisú má. Teanta go maiid agus léite go maiid Dara Donaghy far an gáilhhaile faoi bhrú Birch is tí a cifad ar agus é gurí scíú leis an léithráid so le hagan an gramús te. Gallagher, Janta go maiid Gallagher chun Sheehy amsú. Glór spás ag inis tuairt faoi Sheehy an éire sin bhfuil sé crinn aige. Níl agus amach agus an fóraí. Beidir bareacht ama aige an sin. Agus é ag smuintú faduúda. Ach bhí deisínta aige an sin. Tyrone a chur a foiinte. Far an chur a críthe agus sin a chur fóraí leige. Agus well Tyrone agus iad nealína de Ceathrú deir crinniú le cíile lár Baire. Beidir séisir acu le cíile lár na Páirce. Agus McCloy Grain le gáil go dtíon tíbhela faoin teast an achan ggóil an sin ag Spears in sannéir agus buile fáilte aige agus é teach leis an léithróid ag Spears agus capú galanta an sin nach tíad cosíocht ar dóid agus scalínta teachta má leis an léithróid de inis ar an ansaí a ríist McGuckin agus Grant just ríist agus an takeíocht ar chúil Leo Hughes gléimús teachar sin agus Hughes agus na láha amach sin agus caiise bheith cuara má. Cáirte buí fáilte hana féin ag Conor Devlin agus well Hughes agus na láha muoin sin. Agus é gimpí go rúisi gurí stop a chur cáirte buí fáilte aige nes a thribráid. Agus McGuckin a bhaithí an cion sin agus é gáil hon talú an sin. Tuair sé deist na himróí Ceathrú sios a ríist agus Tyrone agus iad a géirí gáil a bhaim níos mór an cléithe seo 3-1 muinte agus cíige inis ar a chlog an seo ag gahar gire 3 cúlín idir na feirne Ger Dillon a fuair Ceracin go fáil de gire chuirí Rocks de Ceannais agus Johnny McGuckin leis an Canella agus Tyrone ag brathir Jimmy Concannon don na scórna. McGuckin ar áist agus Abalta gáil raibh le cuasaí. Fin McElderny in iad teachta má go lear na Páirce simú glór. Agus é i deanú an chéad glúis seachta go híon is teach go dtíon lehala den Páirc. A chuirsáid deanta ar áist go dtíon lár ag Ger Dillon. Takeíoh sin ó Spears. Spears to inal dá creidne ag Spears a gcónaí clúdaíonn sé ahan get a spáis ar a Páirc. Cíhíonn Hargan deir a compordant trasna agus an íon duine chuir teach orthu agus well simú glór McGuckin a cibhad amach ar a chlog feile má cibhad a fága bhhain muite is cíige a gasí ar a chlog. Ní dóilm go teach go lofa an sealamh a chuneal ar feo bhhain muite cíige agus scóra amsú. Peile feicáil an tíobrí agus deanta acu ar Páirc tréna le na deanna go bhfuil faoi Damien McAlean. Tuair siad faoin scór mas féidir inis agus buntáiste acu go leor sealamh ríist acu Ger Dillon a níos scura in san clé go dtí seo an spás inis ar a tíbhela den Páirc agus McGuckin ardile faduúda sin. McGuckin a bhí i gconc agus a chuneal súla ar a chlog agus sásta inis an sealamh a chuneal sin sé rás go Rogers agus an tróirta an na bheith crí in san ruthar Higgins Tyrone agus iad cibhad an stúa
Could fog island spas again die had a cook Conall chalk them up only in Ceannais. Because Johnny McGuckin. Rashka look Grant because Kai Conall she Henry her Yano Inish. Chalk them up because Spears Kevin Spears. Because she hit my Shasu and Arja. Because Spears of Ruah Maharish and over Chanta. Nick Sheehy. Locks because Arish Spears. Spears that Goni Bruhon Tossi Conall because Rashton one hash to Lavard is Jahanchin because near Shaw Omogokian Titch Mamohanchin the Mihi is free Rashton one hash to because in Lavard Arish Conall chat to Mohan Yerishin Torisha Jeshala Dachera because Bomache it's good second in our clog Conall agus é an ggóir anseo leis an réiteoir agus Tír Eoghain tá méid deanna mí háasta faduide chun na cinse de deanta an réiteoir in san céad leat. Caiiste gleach go lá agus go leráid. Bhí díreach mar seo ag Tommy Rogers couple of bombs hin. Ag Gerard Dillon a bheits tógáil an cion seo tuair sé anspragu de chuire mas féidir leis seo chur thar an trasnán agus éad go leisteach na siomra féistis. Dylan reached Here Shaw Bulch got gallant egg agus is ja agus Hara Trasdan for Hanya score ya Winship agus Chair Dylan Fear White on Immerch o kicking a skeera agus o kicking a skeera Neoine on Talu agus Nalawa on ya Winship watch again chin galanta egg Marcus Ian Lar Tapu into and chin o Concannon hey Giri Gullerai Bedger score Isle the hero Taki up Dinson Lar o Gallagher Well, you toga, it can cannon into Cluiche chin. Zaru Burov, the Devlin, Schultes, Jahagan Lar. It was Colt Nagiri Rochlu Malesh, Kai Chiron. And here at the Glacum as Fager. Janta Gafir White, Egg Dara Donahy, Gafoil Egg Donahy, Egg Alhantalu. Shell of Gafoil, Egg Chiron. Meet Halaktwer, Eggs Winchima, Eggs Rashtig McDermott. Chincha Rashka Conor O'Neill. O'Neill Giri Takiok Dial. Caiisi Chak, Trastan in the Park, go Turla Muldoon. Agus an Ruher Inta, agus Takiok Janta, Egg Conor O'Neill, An over Janta Egga, and Berto Gira, Alano and Ceannais. Agus Peter Colton and Ishik Torch Fui, and here Yaf Winch, O Colton, the Gullish Jap, agus Haran Trastan, and score. O Peter Colton, Conor O'Neill and Ritter Ober Fad, past Trastan in the Park, Lanchelish and Ruher, agus and Shin Vishay and Shin, agus and Takiok Dun. O Peter Colton, Hunchina Creek, no Haran Trasnan, because Ian Chase Jap, Higgin Varnishin, Ata Ig Der Hero, Gully Naku, Kulkin, Ig Chiron, going to Alarna Parka, Okan Rachor, and Giri Gularaila Kursi, and Ainyon, Cold Jimmy Concannon, Shincha Eratalu, Agus and Kapu, Gallant to Shin Fachek Spears are reached, Conall and T Valid and Fark, because Conall Hias Fuin and Shaw, Fear Wide, as either Chummins Freed Larna Parka, Luke Grant. Agus Grammel Curhasja, Leo Hughes, a Gullasja, Agus and Corp, and Usage got Hefak to Ega, got larger Ega, Agus a Richella, Conor Devlin and Chalk Freed, Golan Tulka, Big File and Kenyu and Shin, and Yerishin, Own Rachor, Turla Muldoon, Agus and Ruher Janta Hontussi here, Kapu into Stieg Muldoon, Jigle Shaw creating a score, block Eilinta Janta Muldoon, Agus Skilu, Agus Tamajanu, Gortu, Agus block Eilura Husson Shin, Agus Muldoon at Halu, Giri Iri reached, Agus hey, Shinche, Agus Nievnyach and Yeshin, Dera Giri Shaw Creek nu, and Kelia the score Miss Fedger. Agus hey, Stoppy, Agus Mully, Nelarna Parka, and Jeshik Chiron, Agus he the Glushak Tontossi and Chenerichtala. Agus Shaw Patrun, Agus Takta and Clehe. Dera Agus Shelavaku, Trastan Dahida Kuig, Giri Chiron of Aluama, Troraha on Tivlina for Kursiama. Okay, and Tivella, Anish. There Agus. Here's Ceannais Sala to get it. Agus Kevin Hargan v Bruce Jahanchin. Agus Imroy here on into me has to do that. The Kinchi shot at a goal the did it. Instant Kedla. Lav Lager is Jahanchin. The rare and rate Jorda. Torsha Jashala the Gera. Gerard even we didn't do it.
Zerled Tancana, I gobar done Red Short than you. Some galore. Lua so just the shag the summer fair. She dan Quinn a chat this chat. Because ever a cool, Jimmy Concannon tag him up to Horsey. Because Bullia Asian the hero. And Gortushin a Hogshe. Nice Louis here. Quinn a chat this chat. Far Ergal Kieran. As far Master O, Gafoil or Skull. And Nakaduni Padrigan and Gannon. Higgins. Bulcha got hard Higgins. Bulcha is chat. Rochley, August or 4-8. Look tacky up the hero. Brassas to do the shin. Okay, Tucker Rash. Ig Watson. Done Red Chore. Agus Shine. Done Hiedlia. Agus Mal Trail Galore. Marchlehe. As to hen a Rose Blanker beyond. Gji Bedger Coog Woman Chilagal Instant Hiedlia. Tactic Sillier Ig Dere. Shelava Conall. Trastan Dai the Coog. Her Saliano. Giri Chiron of Aloma. Chiron. Eat the Dawn. The Seas Jahanchin. The Gliggins the Gerrit. Because well, I torch Páirc chance they die. This guy should have eat the Kurma. From the Kinchi, it should have torch. Done Rach or Foster. It's Galore Jeshna. Ik did a Foster. Oh, kicking the Sierra. Because Simul Galore. Look, Banish Yakta. Gerrit Galtrasna. La Focus the Cluiche of Eoghain. Leishan Rach or Fulkursi. Now, Gfag and Shape. Because the Fernia Galasha Higna Shomer Festishin Shaw. A bark in the Galcha. Will Derachan Tossi here Roan. Le Tricolin. Och Golin Marshin. Ik Dera Kuikin. Ik Chiron. Black and Wood shots agus be Midrash Golu Leshan Darnalia. Higgins Buntash to Fuache agus Sear le torch fui agus sin Schultes agus Hara Trasnan agus scoring to Ruhari into Jante Concannon Huntossi and Kate scored the hero. Oh Jimmy Concannon and score. Oh Concannon Jack Huntossi, Brishu Fuache, Eat Johnny McGuckin, because McGuckin will chin toast to go Hega. Tag Jevin, because Hard Trastan, and score and chin. Ig Johnny McGuckin, Ellen Fear, Feko Ma, Gillen, Leshan Shaw, Jahagar Elig, Dylan, because and score, oh Jer Dylan. Don't raise the more score. Now, pass Cannon Agiri, Irak Yaf Wincha, Amshu, because Janta, because Locked Work, because Krennig, Concannon, because Yaf Wincha, Shimply Galore. Here Shaw Bulch got gallant egg agus this agus Hara Trasnan for Hanya score Yaf Winship agus Chair Dylan Colton initial torch fui and here Yaf Winship oh Colton the Gullish agus Hara Trasnan and score oh Peter Colton Conor O'Neill
Gulín Achasan agus cúcin ag Tír Eoghain agus go leor a deanú ag Tír Eoghain inis in san darna leap agus deire go mór a gceannas agus an nuachtar in san cluiche seo agus simú go leor agus na feirní gola seap hiag na seomra festis ag le hama Paul Devlin agus ag teacht na Lord leis an réiteoir agus a gimpíar faoi chuid na cinnte sin a bhí tugad in san céad leap gan ainion sin go leor a deanú ag Tír Eoghain ar a Páirc agus iad airde le faú sin tá méid deanú istí in na seomra festis deire agus iad go mór na nuachtar agus i gceannas in san cluiche seo Shelf dá créiste acu in san céad leap agus iad crin a scór na clúd agus na feirne mar sin de leis an cúgur dé céarna níos a chríochtaí an céad leap le tús a chur leis an darna leap agus ar nói duine bhhain a hanagus teap in san céad leap sin do Tír Eoghain iad an chuin a hanagus teap in áit Jimmy chun Cannon agus gcóirtú tógaí aige agus is sim go leor na tacticí in leis a bheits ag Tír Eoghain in san darna leap bud siad chonéad a Ceathrú agus teachta má ar láraigh na léithreide ó bhhad níos mó na mar a bhí in san céad leap na rís géalú agus an spáis sin a thuirsta gheire agus iad sásta a chuirsáilíanú an léithreide caithú hart agus imróí an bhealú is teap deir brad agrithe agus crunna scór na cúil agus Tír Eoghain cinnteach ríist an léithreide ghlacús teag an Craobh agus Conall O'Neill ag teacht fríd an láir teanta go maiid far bra láidir agus é ar nonsaí ruthirínta teanta agus bontáiste fáilte agus obair na gapal teanta ag Conall O'Neill agus é ag brú an tosaí agus well canasíocht in san céad leap a léirú ag O'Neill agus é cruthú déisna an déise crítaí Peter Colton agus a rísteile an tarú ag teacht fríd an láir an sin agus an déis seo tuganis do sin McDermott agus dá créiste McDermott gan scór in san cluiche seo go dtí seo McDermott a géirí an conta sega oscail agus teanta go maiid heige agus an céad scór fáilte aige in san cluiche fin McElderny a feiceú suas simú go leor agus Machlói ar dóid de Craobh kicking am up ag deanú staidir a chuirsaí amach an tosaí air agus den darna hiirí go rinne ggóil fada leis go lár láhain airde deire agus sin Rogers a golas teathair agus Cróga ag Rogers a tomú ar a ceann sin deire géirí go raibh leis go gasta agus iad ar fad ag teacht amach ag an taithid acu ag deire i lachnú má Tír Eoghain go fáid ag síos teach in san lár agus mar a bhí deire in san céad leap neiste imróí istí a lár acu tá si bheith chuirm an Shelf Leo Hughes a gobar go dtíana an sin agus a gíire sin a hairnte má teanta go maiid ag Hughes beag buide agus go fáil Shelf aige an skill ó Hughes an sin a winch agus cáta buí tógaí aige in san céad leap go géirí teanna gurmar a chuirsaí in san darna Gallagher Shelf go fáil léithreid seolta is teach aige Hughes a rinne an obair ar fad leis an léithreid a winche go tús é brú is teach iireachtaí Pádraig Harnan stop a chur leis Hughes ar a talú gan fáil an iirí sin agus bontáisteach deire McElderny luasínta ag teacht amá leis a ruthirínta deanta ag Harnan a bhí siar na cosisiún spómateo hin agus deire a ríist sásta rudí a bhfuilú rudí a stopú agus an sin teachta teach san lár ríist gurí é hacrú Tír Eoghain agus éirithe agus go leor de sin siar acu ach deire ar nonsaí iarach seolta is teach an éir sin tiitime se an cúlbaire agus Watson deanna go maiid agus na láha sáhailte aige ón iarach sin agus is mó foiineh an éisiigh Tír Eoghain agus an darna leat tosaí an seo go leor a deanna acu ach gulín ag deire séchan ag Tír Eoghain spásanis ar chlé agus McNamee teacht an tosaí McElderny géirí stop a chur leis Jackar go hartar McElderny Leo Hughes a géirí go bhhaid mar an cluiche seo a chuirteid teanta amach go Broderick agus ríist O'Neill leis sin na stíl ar takeíochtaí an gúlan an ús a deige an McCullough amach sa bhela agus an takeíocht an éisiú síhí agus Quinn a hanagus teach mún scíhan go fáil Shelf aige is muinte faúide agus an clagan an airde Gallagher inis agus cai Tír Eoghain bheith fáig na faúide deire ag ligean stáid agus sé McDermott agus an pass is teach agus tarla Muldoon a géirí é thógáil
Muldooney geri tridge for the Hanya McDermott checked him up. Agus in vert Kalu Mahanchin. Agus Haran Aton. Ag Shasun Arja Janta the Fear Waig and Lam Cooley. Agus an Ruharin the Janta Ig Rogers Huntussi. Ag Oscoach Inson Lar. Rayna Huntussi here. Cody Rocks. Renishi Guller Yesh. Agus Hargan. Agus Shin. Ag Chachtan Cooley. Agus Jack Glawa Higgins. Chantu is Jack. Agus Arashka Rogers. Ag Kurhas Jack Hig Tommy Rogers. Agus Creepy Haran Sastan Ega. Now Tommy Rogers. Avru Friedge Larna Parka. Agus Tommy Rogers ha Creepy in Jesh. Agus an upper Janta, Ig Rogers, Ig Jack Friedge and Lar. Watson, Mahig na Hevrahe. Rogers agus an Dorn Larger Lesh, agus Higgins are an Thivella de. Meg Higgins, Renin Chigol, Urchle. Deragiri Hokru Reached, Haran, An Clehe, Ig Haran. Agus Reached, Ig 5 new Huntussi. Rogers a Furan Cullen Jarnishin. Agus Spears of Euros, Instant Kelia. Couple of Capu Winter. Agus Enil Dockredge, agus Rishi Giri, Gottfried and Lar. Agus Dorshin Dridged. Agus Higgins him up, agus En Yarhan. Giri Nismassa and Shaw. Gahar Gerrit. Dere Arash Gaji and Daiha Kuig Spears and Ye, and Turishin, Ayana Trasna. Claudian Tiva Wind and Fark, agus Shin Trasna, Gaji and Tivella. Dilly Sul Kanyala Rihanama. Jerome sees Chad Doire Ishella. Agus Chis Boss to Tommy Rogers. Rogers agus Aidan Donaghy a Chavid. Miss McGuckin, Girachur and Stua. McGuckin agus an Ericsson, Curhas Jap. Agus an Kickham, Curher or 4 Lega. Can Brew Hanagus Jack Jared. Agus Jennifer Conall Sheehy Vion. VC is Jap or a Hushin. Agus yeah. Brogus Jap. Inson Walligan Shin agus a golf and a Hunya. She here reached Ella, Cur Corpus Jap, into Nash Cart, Agus Brew, Curhas Jap, and McGuckin, Agus, well, the Frishin, Jimmy Share 40. Sharona reached, Celia Galore, the Giri Dini Value, Tiva Wind and Fark. Turnham doing, Leo Hughes is the engine, Conor O'Neill Camoy. Sheehy Abdul Lano and Chirai. Sheehy, Agus, Curry Fui Ishta Crash the Egel in a club on Cork Creek. Yachreef Club Buncha Aku, Lesh the Minner, Agus Dinny, Dinner Realta, Insna Fernishin, they rashed her a 1 year east. Watson, and Markaji and Lara east, Donaghy Giri and Harja Agus Sheehy, Hagan Malesh, Gallagher, Nuncy, Schultes, Jack Lewis, Jack Donaghy, Foreign Galway attack, Tiva Stee, Colton Giri, Chuntu is Jack. Kashi Jack the man, Hoshin there, Honey of Ruma. I'll give her egg Chiron, Dinya Aku shooting a Sheehy. Flagging an Arja Egga, Agus Chiron Brew, Agus Leo Hughes, Chantu Mahasan Tract. Janta Gamoya reached, Egg Dira, and the other Jim Shees, McEldarney, Leche got fair way, Egg McEldarney. Vishan Leche got fair way, Egga. Horashan Hunterch, Hig Shagaro, Ruher Janta, Estianchin, Egg Dara Donaghy, Estir Hul, Agus Vishabel, Shinafeko Ma, Anna Hossenchin, Egg Captain the Fernia, Agus Dira Chakta reached. Lewis, Nisfar Leshanish, Inson Darnell, yeah, Dere Kela, Agus Highashin, Agus Cleha Ceathrú Canish, Chiron or Noi, Yed the Butchery, Inson Comer the Shaw, and Nuri, Agus Yed the Giri and Tijil Shin and Guga Olu, Agus Creef na Heron, and Husnish, Dere, Agus a Taffet Fuish, Dock Reg, the Egan Group of Shaw, Dinyaka Shoot, na Spears, Arash, Gaji and Lar, Agus McGuckin. Bercha Hannock Friedge na Corisher Fad, Le Dera Fuyish, Agus Caidrú Inte, Idir na Hemroy Shaw. Conall Higgins, Rochuma, only in the land Tossiri Hanama. Giri Gullet Ern Ketog, McGuckin on Shin. Gafoy Lega. Leshin Ruher Janta, Egg Tommy Rogers. Rogers, Egg Lanwich Leshin Ruher Shin, Instant Cornell. And she checked them all Lesh. Broderick Janu Sarjob Hane Hevid. Tagging Chinama. Kufanda La Hargan. Higgins and St. Lar. Agus Chan Galore. And Lehershin Curhas Jap. Agus Chirona Janagomoy. Agus Kealach Leo Hughes. Okay, Tumul Rakunshin. Kaja Ega O'Neill Giri Winterashed. Through the hero Hart Chimpalair. Agus Roada. Agus Anober Janta. Idir O'Neill, Agus Hughes, Schultes, Jalui, the Giri, Donaghy Amshoot, a draw fast of Young.
Agus Tyrone, Geary and Lena Lan Tossi sin a Carnagal. Gan Troker ar B ag Lena Lan Chul Dere, agus Janta Gamai agus Sawacha Aku. Agus Reach Dere, Trasna Edar an Daihel Cuig, agus a Shasko Cuig, Foig nach leis an Leithroid. Mag ook an Mar Gearna. Tyrone Reach agus Mar Vian san Céadla. Ag Liggins Stoiv. Agus Higgins Moore. An Eirth Dinesh. Ag Haran. Rimmel Stu Watson. Leis na Dorn. Okay, Búcha Cofada a Reach. Le Rogers. Ag Gerard Creek ni Haga. Haran Trasnan. An Chulbair ag Tachta Má leis na Lau an Eirish sin. Agus é Bristja Ma. A Chen sé Gerard Cofada a Tommy Rogers. Agus é Buichte. Agus Abel de Creek nu. Hosley and Dere Reach. Barna de Cera Funche. Spuncha go Larna Park a Tulla Muldoon. Gullis Jaga Kroger and Kunshin. Got Tridge Faker from the Hunya Kancha Ega. Agus Colton Chak the Takulesh. It's getting small a cur Fuivru. Trust in the park Janta Fear White Egg Small and Shin. On Rogers a Feku. Agus Ladruck the Nusa Jaga. Agus Stompy Ega Rachor. Rogers more far more Chasso and Argent Shin. Harin Rodella to make Janu. Agus Ladruck Dega. I can Rachor Sasta. Really Stopu. Agus Jen Shahorch. The Nimror. Agus Daradona he shin chair at Halu if he get his stop a her. The Tommy Moore Rogers. Rachor to go. Mark Dorian. Collier Island Tivlina Bedger for Actor if he touch him on her Fark. Agus Madonna if he get it chacked him up. Agus Donna he. Can hinta Lena Club and Galwalye. Craobh Minner, Bunchega, a good goal, and Fiha Da. Yeah, Craobh Minner, Lena Club Foster. Because the Gimish Kamai Lesh Nishinshire and Arians and Craobh. It's really Gullivine Manish, Aaron Clanshaw, Masfager, Tyrone, Denier Ginya, Higgins Chactama, Probably Late Roger, Slavis Jahan and Gallagher, Leo Hughes, Anne Ratebro Hughes, Gallagher, Rochlo Molesh, Ladruck, because in Lavan usage, Higgins is just the grim, because Conall hard from the Winyel and Chin. Gallagher Spears, Vesa Gullis Jahan Glora, Rachel and Shaw. Enter Leo Hughes and Erie Shin. Glenn Lewis Jahan in the Late Roig, because Gallagher. Janta Gamai Haku. Because McNamee for Lockfoot Ruri and Ish. Tyrone agus here Taryn Jimmery or Fadla Keela. Or he's in the life of Clay than a cool and Shaw. Because the Gullis Jack Dawn can Gerridge the Yee. Here McNamee. Ruher Janta Huntossi. O'Neill Dinyaku shoot. McNamee Toast Kershey. As well. When McNamee is like a left because here Kadem Mar Federation and Saru Janta Yanu Ner Tashi Torch from Kicks here. August the Vrisian Tan Rachor. Way a horse on Tossi from Mike Kierna. So Bullia if we go and show the hero. And Saru Shin Janta. Higgin McNamee a Gimpy or a Rachor. Gresh na Vieg Torch from Kicks here. August Jira Churn Lena. Pitchik Moishanak at a Rishtak. And the Kinchi Shaw Kurt Fruster has their Emery hero. Agus Conor Devlin, Kamai Kierna. After that, Gila Bajashella, Marshinde, Ig Conall Higgins. Agus Higgins and Ish, agus a kind slash and Rachor Fukursi, and Rachor Shilam, Nagiri, Ralesh, Cowell and Lena, agus Gankal Harisht. Agus well Galore, again Chuck the Weir, the Fark, Lesh to him, Rory. For Kajeta Gall. Now Higgins a guy Shasu and Arjanish. Because Barna, and because Kira Funche, Aderna Fernia, Dere Gamor Huntossi. Higgins, Jirach, Erlina, Steel. Galanta Ega, Golamahar Clay, because are 4 and Darnican, 4 Ig Dere. Maggie Farley, he is swooning Kivet and Steve Shaw. As well, Conor Devlin, agus Galore Ratcheg, Alicia Leroy Bear, the Kurlama. Janta Gamoy, Conor O'Neill and Arna Parka. Agus Giri Gulhan Tossi, stop Kurhalesh. Agus Anish, can you fight Chega own Rachor? Some Galore, he make own Capu Janta, Egg O'Neill, agus near Remy, Dini Mahasavala. Of Chirona Rish, Ernonsi, Jesh and Shen.
Ag Donaghy rinne sé golarás Quinn agus níach sin Seoltas ja. Agus Conall a curtha mú Céann ar 4 Nig Tír Eoghain in san darna lea. Fuinneamh ní smó lá in san darna lea. Gan é riar ag bla ar Conor O'Neill a Larna Páirc Leo Hughes in san darna lea an seo. Scór a bhain ag séir McDermott dá chréidte. In san cluiche seo. Darnig go fáil a chifid in san lína lean chúil agus deanna sár job istíonn sin. Capú ínta ag Conall Higgins a Larna Páirc. Ínta agus é Giri an Arge. Tommy Rogers. Agus é deanna go fíor bhain in san darna lehanis. Arás teige. Agus a chéile córa Cathal McKee agus tí. McKee ganis golóir am aige. Tír Eoghain ag sí siar ar 10-5. Tála mal dúnig teach am up. There's a good stop of Kurt, the Spears. McGuckin agus hen the Donaghy. Ínta fáilte ráis ag McGuckin agus tíre and the Conor Devlin Mahana. Tommy Rogers and we Rimmel and Stu Seolta agus Gulamahar Yesh agus ar 40. Agus the Grashin Quinche at Mastra Millish ar the Fark O'Heo Torch for the Jeshne. Dara Donaghy a bheits a gimocht Oma ó Chursaí Ahrú Jante ag Paul Devlin. Agus tá méid Donaghy sin gur Adrian McGurran a teag teachtas te in ad siúd. Rogers in Argin sin Chénti go fadal a Peter Colton. Jesta McGurran láhachar Seolta go híisiil gasta is te Hig McDermott McEldarney a chifid. Arás go turla Muldoon Janta go mai ag chuntu is te. Seolta is te Hig Muldoon agus Hara Trasnan. Far na Cluiche an Glúiseach Janta Hontosi ega agus Creitnithe go slackwar ag turla Muldoon Hara Trasnan an scoring sin ó Muldoon agus Tír Eoghain de réir a cíle. Giri an Clar score a chunna lig chuntu is seo. Deire a rís go mór an uachtar. Larna Páirc éis Giri Rogers amsú. Tír Eoghain ag lemnú is deach Devlin Craobh ag Lanahain sin cunsin a hanad Ceathrú. Well a Lanahain Devlin agus ag teach am á leis cai sé ríist bheith cuara amachas tíon sin. Trúr Giri díaltas a bhainte amach Conor O'Neill inis Chumas an Tosaí. Spás inis. Agus iad ag teach arás go turla Muldoon a fuair scóir Jearnach. Beidir Jesh inis de Peter Colton. Curha Trasna na Páirc inis agus an kitá Conor O'Neill an kitá agus Haran Trasnan an asíri a VDE Tír Eoghain. Well Conor O'Neill ag Giri sin a Lanahain mas féidir agus sin a chrórú an scór ó Conor O'Neill. Taí ínta aige blianar dói aige le ollscoil na riana ar fanil na sintir agus is léir sin rudí Giri chasí ar a Farc hí is fuin an seo. Agus well bheith ag dúla sin agus na córs na seo ag teachtal cíile agus aithne ar na himróí seo ón na críomhethe faoi dhíos ceann briste Larna Páirc teanta go fíorhhaid ag léamnú is deachar a ceann sin ó Luke Neeson tríd féachhar in san lár ag Giri na Craobh feic go suas sin buinte ag Tír Eoghain agus iad a Glúiseach chun tosaí a ríist McGurran Cluiche go leor teachta má McEldarney a bhí sa tóir ar Golóir Trasna na Páirc inis ag Tír Eoghain. Tá sé bheith cuara amach an Sarú a ríist eile agus cóile tugtha an muí ar na Farc. Spás an tosaí inis. Mas McDermott Garris pás ínta tugtha is deach agus an ruthir Janta an éirí sin ag Quinn agus sin Creitnithe go slachtar aige agus beidir Tír Eoghain múscail sin inis is deach go chibhlinn seo. Cílíonn sé go bhfuil Conall idir na Firne Jaigin Hig deire nígin mar sin ag Tír Eoghain. Agus well simú go leor inis. Agus bhaint déag nómar sin ar a chlog. Well Tír Eoghain ag teach beidir ag a fuinte ceart den cluiche seo. Agus Ahrú Janta ag deire cíbhín Hargan a gimocht amach ó Chursaí. Go leis go Hargan a gimocht amach ó Chursaí agus Darna Doherty ag teachtas te le Caitheadh Gansaí ar fiche híon. Rístelle Larna Páirc go golar
and Shella Fear Hawakta, Jack McCloy, Argila for the Shella for Gazrani, she go Girage, the McEldarney, Sweet Root, she can't she there and Shin, as Pacummer Sadja, Chironic Brew, they'll kick him off, Huggas McEldarney, Huggas O'Neill Machine, Sasta Echer, Huggas Gallagher. Well, Iantus, non Iantus of L1, the Juckle, the Chiron, Jack, Huggas, Colhan Tussie here, the Cluiche Shaw, or Hul, Dun Cudges Mo, the Linen Cluiche. A Wadney Mo Shell of Igdere. Badger will the Tactiki, Agus Badger will an Ashiri Chak to the Funch cart to Heron. We'll do a first score into Spasty, Renisha Gullarash, Connor Devlin. Devlin, Agus Egg Sea Shear, Agus a Gligan they end the Donaghy. Donaghy Gullarash Tega. Hagi the Yigajira, or Devlin, Lesh Hean. Iguri go Huntossi. Because Conor O'Neill, ain't a brew Huntossi. Kaichiron. They Kurama Leshna Lawa. Because Shihi, and Khail and Jeshin. And Nesh Derek Brew. Because a Chartamalka Gas to Podrick Harn. Kaela to on. Conor Devlin. Because Sarjob Janta. Hunchak to Gashinaglan Usus. Because Kennard and Chaktas Jahari Stella. Chirona Giri. There will go Gasta. Sasta Galorshinianu. Taking shit. Cowell Kursiama, Agus Gold Cheddar Hug, Agus Gold Score Ella, Tawak the Dive. Jantinta and Chenig, Brian Gallagher on Spas, Oscar Chuckers and Ruher Janta Gluck Neeson. Turla An, Rata Ebra, Agus Spas, Cluiche Hepnig, Turla Muldoon, Gafoyle a goal, Steve Gary Maria Haran Schlesh, Agus Fagan Chet, Peter Colton. And Lehroj Curtis Jag McGarn Agus Nish, Gafoyle Colton, Kushna Broigan Usajaga, Agus Creignahe, Gus Lachtwer, on a score and Shin, Egg Peter Colton, Egg Brew Freech, Larna Park and pass Tugga, Fwacha Rashdega, Agus Curran Shin the Fernie, Ho score and shot. 22 for 12 Dara Devlin Machine for Ard Bogs, A Chaktas Chap, in Adge, Turlough Muldoon, Agus Muldoon, Mara Louis May. Nacharachri agus Animus Jack Vincent Cluiche Shaw. If I bull a bus agus Ard Wallow Gullis Jahan Chin. Agus Rinche and Neil and Olu and Shaw. Gan Iris and Shaw a Bark and a Gadchach. Spell if I got now Jigla Devlin. Ard Bow Inta Ladger Fuyish. Agus Galore and Erlen Shaw knocked off with Sumps Grim and Chin Hagan Bunt Hash Jip and Tagera. Goldberg up and Shaw co-score. I got her get it. Cluiche Ceathrú Canish Adge. Instant Cluiche Lachanish Erlina. Agus and da Erin Chiron or no. The Craobh Sako a caution did it. Agus Eda Giri. Lanu and Shirai. Agus in final Demeroy Shaw. One Cudge White Fuyish. Agus in a Blian Sakusin. Agus Eda Ganish card the Chak to Gashinianu. And Waha Denya. Agus Conall in the Fernie is Ladra. It's an East group of Shaw. They're in Darlin, slash camera Doire, or Cody Rocks. Oscar Fair Piesa, Higgins Sass to Gullarash Rogers. Sky Chiron Nishim Roy Kursrastna. To Galore Splash Nish. Queen Shaston and Chin. Agus Higgins and Ishal Lard Byra. Kajwai, Makachaga Hart from Dahir Kuig, Koshiak the Doire and Ketog, Schultes, Higgins. It's Jahard, Agus Crin, Agus Haran Trastan. Hig Conall Higgins on score for you. Hig Higgins, Koshiak der Doire, Agus Leshen Chitog, Kurha Haran Trasnan, Hunter Huntussi. Well, shocked one with you, Legol and Shaw, I got her get it. Buntash you, Lidera, Lecunawain. Agus well, Flioch, he is fluent, and Yarhinchin, Gafoyle Titchim, and Shelafon Kickamar Rehawakta. Agus the Muckalok to steal Arna Parka. Agus Shin Butchin Yerishin. Ig Devlin, Ig Zig Chiro, Captain Nefernia, Ig Glue shocked him up. She Hig Takulesh. Later, Ianta Kurhas Ja, McCurran earn the glue in you. Shin Butchig and Moyhega, a Toga Bullia, Agus Buntash to Fwacha. Agus Special Sasta Chak the Rash. Agus Dorn Ladger, Agus Malik Chak the Shahanshin. McGurn, Agus Kade more skill, Agus earn the glue in you. Ig Chak the Mach and Shin a winch. Agus Podrick Haran, Gullashap. Ig Lura Ray Jorda. Cluiche Egg Haran Gaji Shaw. Number Chanta Egga.
Mastra Jacker and Ish Duchy Ron. Janaga Yanashade Hurdach. Agus Kun Girage Hurdach. Dermot attack on a Glaku. Banish Chuck to Hero and Gary Kinchideg will galore Emery Esti Rimmel the Carnoga. Father galore. Agus they're heaving the live Yaship. Peile Faka and Ditchishe Girage Harrimal the Carnaga. Booch Gahard. Titchamish in the Lawalesh. Chacked him up. Agus Lechigamoy Higger Dillon the Tasti and Chin. Hey Cousins Dillon. Chantigamoy. Han chacked him all Lesh. Agus and Takiok done. O Rocks. Fatcher Ashik Dillon. Kaishefe Kurama. Or if he Devlin is the Stator Doherty. Agus Rash. There Sasta really will you. Agus he had an Uladh Flarn score look Cooley in the wine. Agus Coog one with Chilagolin shot. Shelvanish. Tommy Moore Rogers or the Thief Eladin Fark. Ya Coolin Fatcha Eggison. Kehe Niesker of Vesaku. Magoka and Badger la chacked him up. Jared Dillon of Yonans and Kelia. Shell Eggison and Ish. Tyrone Giri Gan Lem Lewis Jack. Gan Kickseer Forrest the Horch. McEldarney and Ian Ashter Yanu Huntossi. Chaihin Chinama Hug as well. And Taulesh, Fatcher Rash Nigga. Chin Lergasinta Hun McDeed Amshu McDeed. Rimble and Stuas Ja. Igdorkaris na he Titchum Rillan Carnaga. Bulcha, Lesh na Doire, Nugus Tyrone. Nugus Donaghy Moore, Buich. Good Shin, Nugus Shella Fatcher, Nugus Gallagher Kaisve Kuramalesh. Nugus Road Jer. And looked fake in it. Nukum Rachel. McGligan, Chugus Badger, Drimsega. Look Kursi and Chin. Schultes, Jalu and Shin Hick Devlin. Draw Lehro just chat. Her father, Glitch, Gamoy, Megan Lena Lan Hood. Shell of the Tyrone and Shin. Okay, catcher, Huel Spears, Skiller Doy. As well. And Taulesh and Erie Shin. And Shell of Kalcha Egg. Now can Fal Shin and Chaktas Chahani Ye. Jared Nernavi and Shell of Big O'Neill. Number 22, Caleb Higgins. Replaces number 11, Cody Rocks. 22. Caleb Higgins at Chaktas Chat. In Ange. Cody Rocks. Replaces number 11, Leo Hughes. Leo Hughes came up to Maho Kursi, though Hero. Because Josh and Paul Devlin, Ruddy Afru, Doire Keila. Because Tyrone Giri and Jiglofa. Conall Amshu, because he had a host score reached. As well. Podrick Goodman, a Hannigas chap, and Ashley O'Hughes in the Irishin. Goodman and Yegolas chap. As the Giri Sewell of Conall. Or Cahill McKeag. Because Coog one with you, Kira one with you. Legolin Sinclair Shaw, Schultes chap. Donaghy chapped them all. On the Uchter and Shin. Chiro on will score on two. On Jiglofa, Yelkhar, score reached. Schultes chap, Luaga, Colton, Giri Chuntu was Jahar and Jasog. Chat to Gamoy Hig McDeed. Honey. A Conall and Arja, because Gan Lem Lewis Chat, because he had a Vrua Maharish, Gajian Lar, because Kai Chiro and Chackfridge, Walla, because Lena Demrory, and Tajana Bala Trastan and the Parka, Shihi Rua, Aaron Kittog, Taki Octocus and Ruher Janta and Ish, and we'll chase Skilche, Hega, Hig McDermott, Schultes, Chat, Hega Jeru, Golama, her Flay, because her 4-8, because McDermott of Yabble, the Skilu Shear, because Nigarov and Shin and St. Clair Shaw, can you hear Shin? Hanna Shema. It's me Aulesh, Kajahishe Erchlay, because they're 4-8. Canila Garu and Ishtan Himrory. Because then Yahanshin, Ganstad, Ganstino, and Sandarna Yahanish, Machloy. Monkaji and Larish. And Capo and Shin. Again, the more Donaghy Larna Parka. Capo din Sky. Because they chalked him off the Scamo. Sheehy, Rahul Malesh. Galher Taku. Goscoach, Tival and Fark. Natural Colton. Colton and Giri Ash, Masfedger, and Quinn. Because they stoppy. Because Lavan Arjanish, Ig Devlin, taking shit. And Clog is Archie will share the bomb which got the goal. Koshirk their Doyanish, they brew, because Lads rocked into Ig Devlin, Schultes, Jahega, Clash and Gleishin. She got him up, there Yesh, because they had a coup again, Shay. They had a coup again, Ig Chiron, and Irishin, O'Connor Devlin. The Skerdon Vrog, because a Horhish Dashala, because well, Semagalore, Noctaki Octa Heron, Igmach no Sheer, Hig Jadoni Shui Kacha,
Jesh Vignal Morgan, Mal in St. Cluiche and Brescia, no Daihe the Coig, Honeda her co-score. Wishima, her Yesh, agus her 4-8. Niader and Wilshin, they're inching in ish, Nick Shane McDermott, agus they Argila galore. Will and Tam, a Vegna War Stee, agus Gagahi Shaw. Her late goal. Hard tras now to here on. Yerk Daga, Nis Luhian Chin, or even the live Yesha, 3-1 with you, the Am Cluiche of Gortiha of Eson. Ceathrú and Cluiche Shaw. The galore am go for the Chiron. McDermott. Bulchiga Moihega. Bulchiga Jasak. No Chleo agus her 4-8. Agus Meow Lesh. Simple galore. Gajan tactic of Esig Chiron and Esho Hio. And kick him off of Esig McCloy. McCloy can Brewer beat. And Esig Southern Malish and Lehroj. Shoulder Mahan Shen. Kick him off. Agus Buncha. Ainta. Agus Cailteach. Agus. And Kinyu Shin a goal like Chiron. Agus Terence Janta. Torhisha Jesh out of Doire. Rhoda Cruhu. Jenshid Galawa. And the Donaghy. Marlock for Cruri. Then you did a Jaraha, Cluiche, Home Club Shin, and one Craobh here on them Lena. Ega foil or file. Agus Sasta Echer Rash, Galarna Parker Goodman. Goodman, Agus and Ray Cart, Agus and Kinyu Cart, the Ianish, Egchiron, Lachnima, or even the live Yesha Aku, or Conor O'Neill, take a chip Balachawine, Shin, Drawn the Cool. Colton a Taco Lash, Colton Lash Hien, Colton a Brishus Jap. Scary touch for Nira. Nice kill where Ega, Chaltamalka Goodman reached. Then you the Yila Shasu on Tossi, Agus drop fast, Agus Lehroj and Shino Goodman. Trasna in the park, Roll Vienna Khanish, Derek Brishoma, Spears, Girishaw, Achrik Nu, Mark Kevlinch Masfeja, Ruher Inta Janta, Ekahar Spears, pass Tucker to McGuckian, Fuyfru, McGuckian, Hunshaw, Creek Nu, Agus Curha Haran Trasnan, Egg Johnny McGuckian, Head score, Inson Darnalya, Agus Kade, more score, Agus and Tawak the winning Lesh, Mal and Am Kuch of Gorty Henshaw, Egahar Gerrit. Mac Spears agrees to an Rockdale and Ruher Rinchi he and McGuckian of E or an T Valade. Agus Lan Kursi Arai, Agus Shelavanishik Macnami. Neil Moore now Mafaga Unshore or Horaby. Agus Tiro and Era J. Jerry. Giri Kuras Ja, Ruheri into Janta Igshihi Frijan Lar. Yaf Wincha Huntosi at the Dera, Cool the Ye, Ig Tiro and Hunshaw Winch. Na Irak Yaf Wincha, Conor O'Neill. Oh, Cool no crashed and Conor O'Neill. Oh, God the Mark Rakus, Jagan Yanga hit Conor O'Neill. Aaron Kit Dog. Agus Cool the Ye are here on. Kea Hagan Freeze, Larna Barker, Huck Far, Undonach Moore, Conor O'Neill, Agus Craig Dog, Courage to Ega. Oh, more year. I'll let the cool. Agus Glushok the V. Chiron Freeze Larna Parker Engine. Agus Conor O'Neill of Eon. Again, Jerry Hunt Chiron occur. Cooling a wine Huntossi. Anish will score. Willaham. Egdera. McCloy. Leshna Lawa and Archer. Kahi Chiron Shaw Winch. Agus Dera. Shellavon Kikama. Rehawakta. Bunche. Egdera Larna Parker. Spears. Kunarger. Tugiaga. Agus kicks here. The Gera Larna Parker. McEldarney. Shoulder Huntossi Ega. Rogers and Muir Yesh. Sasta Tráchtaire, Dira and Esha Tag Chacht, August Dira Tagiri Flagra Horch, August and Jigloff a show a Howich, August Star Sakusin, a Hunya Lucas Heats in the Curtis Jahaga Klahala Kanish, Irak Yafuncha Bedger, Rimmel and Stua, Spears, Bedger and Dinya Sfarla Torchwi, Kurha Trasnanish, Oh Higgins a chat for the Hunya Kaichaku, Kaichiro and Shaw Glandusus, Janta Aku Bedger, on a and Leah Conor O'Neill Vis, Abu de Glanu Ama, Nihe. Esti and Chin a Gobber Gajian at Hamaguran. Kaichiron Vic Hulama, Lesh and Lehroj, Broderick and Ish. Skiller Doy and Chaktama has a Fokalish. Sas de Ekar Archerby, Archerby, Huntossi and Bala Hasfar. Ruheri into Janta and Yeri Shaw, Egdara Devlin. O'Neill and Leachar East, Egchakter and Kit Dog. Egg Brew Freege, Conor O'Neill will score Ella and Conor O'Neill. Sas the goal in the Gorn, Tras the Ish. Pass Tuck at the McDermott, Block Eilite, Chunter Ish. Oh, McDermott is Jahag is higher Tras Dan. August an Ian score, Canina to hero. Sheila McDermott gonna be. Sheeden Ian Donaghy gonna and Ruher Janta, Huntossi and Erie Shin. Igor Stella, Keala, Conor O'Neill, Dog, Craobh Fad, August and T-Veld and Fark. Tapolo Devlin, Egjana Dyser, August Rocker, T-Vlin, Kosasta Fui. August Dera scored the year. August another Jerry Cheche, Igor Lecho. Bua, Santa, Samiro,
goal Ceannais ag Tyrone an seo ag Ceadú an Cluiche agus éad a Ceilteachú istí a Lárna Páirc agus ní gan éanú or bhí siad gan Shella Vincent céad le Hanna siad amach san darna le fuinmh níos mó acu ar fad ach an Craobh sin a bhí ag Conall O'Neill málan san Cluiche seo dá chréiste ar fad agus críthe gur a breiste an seo I bach na gail seo ach Craobh dramatúil ar fad a bhí anna caré mar Craobh a rísile don Cluiche seo agus Tyrone a bhés a Gallery hiag an Cluiche le cheanna sin seo agus deire well caiitúhard bhil ó hartstóibh ach ag Jerry Lan Tyrone a goal, Cluiche is deachan sa Cluiche seo, Craig siad an tú hían agus críicní siad an Cluiche seo níos láidre, Deisig deire go fia dhearú, ach nuair a bhí sé salach nuair a bhí léchla í de teachtamá leis an leithroid Tyrone a bhés an agus éad san brasásta, Paul Devlin híos ar a Páirc agus é Ceilteachú chumáid, mar tegann sé hían céchó luachúir is a bhí an teaspanta seo ar a Páirc an acht agus far bailin na móna tá sé deanta aige a ríist agus a ríist eile lena chundé agus a ríist an seo an acht I barc na cail seo. Dá chréiste mar íireacht agus dá chréiste mar Jerry don Cluiche seo ar fad agus Tyrone mar sinnde a gáil han tosaí hiag an Cluiche le cheanna agus an scór Jerry mar sinnde ó fach na gail seach an seo an acht deire ja chulín déag Tyrone buachach agus a Gallery sa commardas cool agus culín déag Achasan. Bhuain ar fad a bhíonn seo a barc na cail seach an acht go dtí an chéadú eile slán go fáil. Buntáiste fáilte agus é Sir le tuairtfuí agus sin seoltaiste agus thar trasnán agus scórínta ruthirínta deanta chun ceann an tosaí an é an céad scór a Tyrone ó Jimmy chun ceann an scór ó chun ceann teach chun tosaí brisú fáilte ínta Johnny McGuckin agus McGuckin bhfuil sin tóiste go mhaithe tá go Jevan agus thar trasnán an scór an sin ag Johnny McGuckin ilan fia go má Gillan leis an iireach seo is deagar eile Dylan agus an scór ó Ger Dylan Dá chréiste mar scór na pas canan a géirí iireach fuinse amsú agus deanta agus slachtúir agus go crinnig chun canan agus fuinse siimplí galóir Níor seo búilte go galanta aige agus is deach agus thar trasnán fáhanne scór fuinse agus Ger Dylan Colton is tuairt faoi an iireach fuinse ó Colton go golaiste agus thar an trasnán an scór ó Peter Colton Darní a cifid arás go turla Muldoon deanta go mhaith aige tiontu is deach seolta is deach ag Muldoon agus thar trasnán far na Cluiche an glúiseach trasna na Páirc inis agus ar an citág Conall O'Neill ar an citág agus thar an trasnán an é an aisiúí a bhí dí ar hir chuig cosíocht Doire ar an citág seolta is deach Higgins is deach hard agus crin agus thar an trasnán Hey Conall Higgins an scór foiil Cahir Spears Pass tugad a McGuckin faoi bhrú McGuckin han seo críicnú agus curtha thar an trasnán ag Johnny McGuckin a chéad scór han seo winch na iireach fuinse Conall O'Neill